Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta ban khangla na ka jingsa priang u Khniang Jingpang corona. Nagalang jong ka darbar snong Pyndengrei, ha West Castles District, kalabo ila ka jong ka isolation center, hapo auxilium care and support center, kabulan ka snong Pyndengrei. Naga benta ban persyang persa igi kuon jong ka snong, ki badang wan pai na sabar ka jilla. Ïaka ni ka isolation center la asngobha de ki bor penyat jong ka balang Catholic Pyndengrei, hapo ka jingpet jingkmi jong i sister Mary Pasi, bat kat hadu menta ladan hadu laingot, ki bana ka snong Pyndengrei ki bala pensa hakani ka jaka. Sister Mary Pasi ilayatho banakalang jongki kin ay tang ka kamera bat ki jingthia kumbashi photoli nangta ka jakali chabar bat ka Henry ki bahiyeng kin ha ban penbiang hi ya ki tensok kinap kupthia bat ka bam. Ïaka ni ka isolation center lawan jurep ru da ka DMHO jong ka West Castles District ka Dr. Mbare ka bala kularo banakalang jong katnat ka koi ka khia kan sa penpoi ya ki face mask bat ki hand sanitizer. Madin mangila so ki kubar napo ki media apa ki press mo penting pai pot TV rung li iba kane kam nei ba khakta tang ya ka hapo gari jongi ya ka dong ka than ka jingi te kane kala ade international te kane ngi iba kane ka Jingpang ki ong bauta coronavirus kane to COVID-19 ting iba langba ka jing ya songlang la ni ya kolekti la ni wat la da piajan batu bala sa kta honi Jingpang ki ke bet dan aliang jongi kasong iba kini kisi kidon bun kun senong tau jingi ba lek polis sebar dan iba tres sebar dan nakaliang kasong nila tu ya borok ki kun senong tau kam tam ek badang wana sebar ba nakaliang kasong jongi nila pen kre ikan ka isolation ward mo ang ni po dispensary jong star ng tripe yang ni tinggal karpat dia borok kun senong badang wan tekino badang wan na sebar ikarpat ikiba kita sa suang ni kan nam ta khat sausi te apa deng khat sausi lada maru tu hotline jong wede ban corona virus ngila dap ai te lada ngila dap phone ngila dap tip ski ba kin monitor ni kena ban saang ni te lada ki syam bat ki ba kadon jing tak gila on sim nang ni kin na ban ai treatment na kaliang ka sarkar te ba kham kong sa ngi ba kadon ka jing duna khan Jam ni step nagaliang jong i DMHO Dr. Bare ilwan pej ini caka nagaliang kasong ila de bekren bat ngilong iba pej madam gani caka kolong visible ban bu itaka isolation ward te nagaliang jong i yong bakalong am touch sport te kani caka bang ibu ang ni ka kede betang na entaki kunsong Pyndengrei ngilamang tang nam taka kunsong Pyndengrei ibu polis na ibu polis ba ni kwa banyarap ya kas kal bingila mong kwa banyarap habang idon ka jakat nyim laban ong kat bala iging wa banirap ta kadaw ni masnuan kira iba sordar manin lawan kira mak snong jong Pyndengrei ki don kun tu nyamot prangot mo lawan kerpat yangi tingi lai keren para sista tingi ong kabahai bangin yarap mo ko giri kep nya yarap lang yam yarap komentar taleno ngen yarap mo habadan la tingi ai ben tenrei ndakaliang jungi pat nyim laban ai ki jingtia nyim don idon petang ki jingtia kun tu henrei ki matres nyim don ki sengkli ki jan ki nyim laban ai toilet ki la ki don kita like ngila penbiang ngila buk ki bolait mene bala refuse ngila buk biang ki bolait nang tak ngila ban ai telak ni kita teki mas ngim don teki disinfectant ngim don kitu teki ila kular IDMS mene wan shani on sa ai iong ba in sa persyang ban penbiang ki mas ki don teka sanitizer ki ong kim don nagi dang inden mentai ki sa persyang ban penyok kan iong ka biang ka jaka sister ka biang specially mentai ki don laingot la paru ki security guard hang ni anu entah kisah orang tang ban pet hang ni ban mo na mangi ngim don hang ni 24 hours ndai maki pat kiran ke duty kan night duty ki don di duty ki don la ka jong ki exchange kan relief one of the other tu sure bakin one ki la test ki ong bakin ki positif rangi syubuk tamban long man observe ki mo ki pat ki positif hadu menta te lawe wana pot da karala we na pot UP beri we na pot Chennai